I veliki pozdrav svima ljudi, Mox ovde. U današnjoj epizodi spremio sam vam drugi deo serijala braća koja su igrala za različite reprezentacije, s obzirom na to da je prvi deo veoma dobro podržan i da je dobio jako puno lajkova. Ukoliko ovaj klip također bude sakupio jako puno lajkova, snimit ćemo i treći deo. Tako je, ima materijala i za treći deo ovog serijala i također ću nastaviti sa snimanjem klipova ovog tipa, tako da obavezno svi odmah raspalite like, pretplatite se na kanal kako bismo što pre dostigli toliko željenu cifru od 100.000 subscribera i naravno možete me zapratiti i na Instagramu, link ćete imati u opisu ovog klipa. Današnji klip započinjemo sa braćom Cahill, Tim Cahill i Chris Cahill. Tim Cahill je najbolji strelac reprezentacije Australije i smatra se najvećim fudbalerom u istoriji Australije. Ima 107 nastupa i postigao je čak 50 golova na međunarodnoj sceni. U svojoj karijeri igrao je za Millwall i za Everton u Engleskoj i za ova dva kluba odigrao je skoro 500 utakmica i postigao 100 golova pre nego što je prešao u Sjedinjene Američke Države u New York Red Bullse. Također je igrao i za mladu reprezentaciju Samoe. Razlog zašto je nastupao za njihovu mladu selekciju je taj što mu je majka rođena u Samoji. Kasnije se predomislio i odlučio da zaigra za reprezentaciju Australije jer je procenio da će mu to mnogo više doneti u karijeri. Njegov rođeni brat Chris Cahill igrao je za manje poznate klubove tokom svoje karijere i s obzirom na to da poziv od selektora Australije nikada nije stigao, odlučio se da zaigra za reprezentaciju Samoe, odakle je, kao što sam već rekao, i njegova majka. On je predstavljao Samou 3 puta i postigao 2 gola. Oba gola u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. godine protiv američke Samoe. Čak je bio i kapiten Samoe u tom periodu. Chris Cahill i Tim Cahill imaju samoansku majku. Chris nije bio blizu da ostvari fudbalski potencijal kao njegov mnogo poznatiji brat Tim Cahill, pa je upravo zbog toga i prihvatio poziv iz Samoe u nadi da će uspjeti da obnovi karijeru koja je definitivno bila zaglavljena u australijskim ligama u kojima je samo i nastupao, ali nažalost, što se može vidjeti iz navedenog primjera, u tome nije uspeo. Christian Vieri i Massimiliano Vieri. Christian Vieri je ikona Intera. Započeo je svoju seniorsku karijeru u Torinu, zatim igrao za nekoliko italijanskih klubova, između ostalog i za Juventus, a potom je otišao u Atletico Madrid gdje je postigao čak 24 gola na isto toliko utakmica. Konačno je 1999. godine prešao u Inter iz Milana i postao jedan od najboljih strelaca u istoriji tog kluba sa 103 gola na 143 utakmice. Što se tiče reprezentacije, odigrao je 49 mečeva i postigao 23 gola. Njegov manje poznati brat Massimiliano Vieri svoju karijeru započeo je u slavnom Juventusu, ali i pored toga nije uspeo da ostvari pun fudbalski potencijal. Nakon nekoliko pozajmica završio je u seriji B i upravo u seriji B proveo je ogroman deo svoje karijere. Massimiliano Vieri imao je promenljivu karijeru. Kada je stigao poziv selektora Australije da zaigra za nacionalni tim te zemlje, nije se mnogo dvumio, s obzirom da u tom trenutku je bilo i više nego očigledno da za njega u veoma jakom sastavu reprezentacije Italije neće biti mesta. Za reprezentaciju Australije odigrao je 6 mečeva bez postignutog gola. Tulan i Granit Xhaka. Duel Švajcarske i Albanije na Evropskom prvenstvu 2016. godine bio je po mnogo čemu istorijski. Nikada pre toga na Evropskim prvenstvima nisu igrala rođena braća za dve nacionalne selekcije. E pa to se desilo upravo na tom meču. Tulan Xhaka je igrao protiv svog rođenog brata Granita Xhake, dok je njihova majka gledala obučena u majicu koja je bila kombinacija zastava obe države. Granit Xhaka, koji je bio talentovaniji od ove dvojice,
započeo je svoju reprezentativnu karijeru u Švajcarskoj, gdje je prošao sve mlađe selekcije. Klubsku karijeru započeo je u fudbalskom klubu Basel, pre nego što je prešao u Borussiju iz Mönchengladbacha, a zatim i u Arsenal 2016. godine. Granit Xhaka je navodno silno želeo da igra za zemlju svog porekla, Albaniju, ali je ipak debitovao za seniorski tim Švajcarske nakon što ga albanski selektor nije pozvao. Do sada je nastupao za švajcarski nacionalni tim 66 puta u svojoj karijeri. Čak se i žalio albanskim medijima o tome kako ga je loše tretirao Albanski fudbalski savez. Zahvaljujući velikom naporu Švajcarske fudbalske asocijacije, na kraju je Xhaka 2011. godine odlučio da debituje za Švajcarsku, za koju je do sada postigao 10 golova. Tulan Xhaka je njegov rođeni brat i odlučio se da u seniorskoj konkurenciji debituje za zemlju svog porekla, Albaniju, i pored toga što je rođen u Švajcarskoj i što je prošao sve mlađe selekcije Švajcarske. Tulan Xhaka je savjetovao brata da ne igra za Švajcarsku i da sačeka poziv Albanskog saveza. Za sada je Tulan za tu selekciju odigrao 20 mečeva od 2014. godine bez postignutog gola. To je bilo sve što sam vam spremio za ovaj drugi deo klipa braća koja su igrala ili koje igraju za različite reprezentacije. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, obavezno ostavite like, pretplatite se na moj kanal za još ovakvih klipova, zapratite me na Instagramu mox_reader, link ćete imati u opisu ovog klipa, a do narednog klipa pozdravlja vas Mox Rider.